ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯖꯒꯥ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯔꯣꯗꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ Depo. Okay. Mukhang nga si kangleipak na viewer member taram na uksari. Okay bro, finally I did it. Haide aina Chuchampurdagi lakpa matamsida ko haide aingonda khanjagi bade tawba ngamdaba thaba khara leba aina tawningaga adudo sidadi pangthoge na chapyungna haide sungsoi soidana tawba ngamnaba hotnarage na lake ora aina tawge na khanba vlog singdo kai kena matamda ihan hanbada haide quite first important oina loi jaide aigi first payment lakre dana first payment lakhibduna maram oiraga haide adui first payment do give away ke mayam taw kholo mayam ma haibi adui wakhal taba aina channel hangak pa horok pa ko aingonda khangi wakhal ma leba ta first payment hek la pamatam da awana ta mi sing da mating pangge na mating pang mati da sung khudol pi bai ta re ai gi du di mating ai na ko bu de adu mai na khallaga adu gi bro ama se me adu bro tu mai pa na du loi re mama ni ngang na relax ta mama nyam da pulap thama mang chet ka du kan de powder de won ta we ba mayang gi di kak matam na moi da ra kai nu khang de ba moi si pula ta ka ni hai bu da ai na pulap kau la ba adu na ta na por hap amu jungam mi ne ba hai de lak pa ta di khande ba khanda matam da hai de ko bra sandi nu mi ta ta ba lai do la pa yorok pa ga aina khandi ba khanda ta ju ko aina tau ge na khan bai ta ra de lak pa yorok ka ta khan ba sande market ke vlog si ju ku iram ne ba hibrak pa ingon da aduga haide hek la khalle ko era Sunday market ki vlog si hap change ngamre yenge amtang di isai chon singna ra vlog se semge na tawraga aduga hek la paga Sunday market ki vlog tu porha ko ina hapai ne ba haide aina singna du ki wang haide hentuk na mai pak na ngam ne haide si ji na haide mayam wari lai iba mi singna mayam na habi do haide meteron do ina haira ko haide nahak na tawba ngam ne na khallaga de hoi nang sui sui da na tawba ngam ngane aduga nahak na tawba ngamoi na khallaga de yes you are right haide chumme nang na haidu chumme nang sungsoi soi da na tawba ngamoi haba sigi ja ya hamda meaning je khangba ngamde ba hek tawa matam da si je sengna haga de daras haide impact tv gi anchor da adu editor oibne editor duna mahak na harpade aina tab de gi thingna jamne ba adu yam tina chamamna ta sum definition haide sum keno khalla kan de ko answer phange ba haide kaiyuma posak ama te kombra nang gi wakhal na tawba ngamni na khalla ga kombra nang soi soi na tawba ngamni sine ba haide ado posak se kai manang wakhal du ko tawba ngamoi na khalin ta di ko nang su tawba ngamoi haide tawba ngamam sum ngam da ba ja akhoi gi brain wakhal ji de yamna mathau tai ba de akhoi gi pangal thongna da laite ba haidre da mayam da gyan tarmne aduga sina last final vlog haide si vlog sina ngang namba kai ma si vlog se tik ta kai da na upload tawba ngam boy ta de I done it oidini aduna mayam okay guys sajik call la e gyan tar wari ja do call tore thing do fit no wari sana de guys aina ji chatoi jina khambra haide manipur social haiba youtube channel am live ne ba to sigi youtube channel ja sigi makhoi gi channel ja haide adom mi interview gumba sum adugumage vlog oina tawne ba duge vlog to haide interview haitare ko interview dinate ai interview gi damakta de perfect oidri ba haide sum haide ai kana no kari na khangdab lai da Q&A gi blog to adugum haitare hoi yes right Q&A gi blog kumba ma adugum ma shemo da ba ma khoi channel da aduna adu do han cha thor ja duga ai lera pa khungau da adu de sida ma di shit le ga duga ai gi plan ji de haide handak ki successful oi do mal ado eris ta thingna ja gam ne de eris ki mamang de na makhoi la ne aduna ai thungna ba tawrs de aduna gors la okay gors slow looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could
and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. Guys, China Q&A that Q&A blog lawyer this Kangda issuing the Takade Clark Kalakadani that I just manage something one of my park and observe a blog in a category DSLR camera got Tamaga lightning capture. See there, I left when first time never. Aduna I did key a punkalang video yang ada asyik video je kamera ini discussion dah hapang gaya tu dah sungguh sudah macam yang bio aduga makoi crew member je finishing tu ya makoi crew member ke izul wina hajar ke yang bayi ming yang tadi raju singkat lah le muat ni dah bro gaming deh ayo ming ozet macam sa bro gaming deh Robinson ya bro gaming sama nama balik lagi ado mayam si hadi ko makoi clue member nga tane ado sida ko bride anger oiba mi pambale ga ko bra ka ai comment box haramo ba ko ado ai mathangi blog ta ko bra sungsoi soi dana ohela ka de sida na koina pamja ba ko hadi maida do ado da lai bo ta sungsoi soi da haro ai adum sungsoi soi da ohela ke 100% ai ohela ke ado ngasi po ga pangthoi ja si na si de kale tapi editing pamjam ni na ko restaurant je ke cinematic look ai bra ka toro ke do mate khara Aduh semua jadi cana thang nabju kai phangmun hai pe hang de sida lo ichal hai pe tang hang ge sigi cana wa item kai phang ge ming han hai bio I mean Esther gang mai sida phangi ja cana ba ja kai phang ge special oi ba pocha Indian cuisine phang ge ko continental Southeast Asian aduga seafood aduh si mafam ja kai jaga do oi de no ba jaga se Dinghu road tane aduga second floor kana le restaurant se aduga akhoi gi landmark mahar de ko Thangka Plaza ina khang ne near Misang Gas haje akhoi le si ground floor ne te second floor ne ado mayam sida chungchoi choi da mahau tang bala pyo aduga yam jo hau dong ma le aduga keno adi birthday party gum ju ya bra ang ba bai hoi adu makata ba okupa maro sida la ga dum hangbiro aduga yam ti nungai ma khoi ge staff ga ju wari chana yam nungai aduna adum makata ba mo pau do adum sanga adum hangya ne aduga sila ito isa lagi restaurant do kanya live do adi tingmay nong traffic point na adala yaga yam lap tre okay guys finally I done it adi yum yore editing loire thagrak thudong ai si matik hapchalaga duni loire da wai mang ngai yam ngang ma lai si vlog se si ne ngai si vlog mati ma mata si dai vlog solution jaraga I ge vlog complete oire I did it I done it Mantap vlog lagi tu memang pendengar nasi channel lebih kang lepak na yai for